Puan Maria daripada Kota Baru. Saya nak sharing sikit tentang kebaikan Nutrika ni. Saya sebenarnya pengidap penyakit kencing manis sejak berumur 32 tahun. Dah lama sangat dah. Selain daripada itu, saya pun ada masalah lutut, tulang belakang saya dah cucuk steroid. Saya dah buat cucuk steroid 2 tahun lalu, dan lutut pun saya dah cucuk steroid lah. Kosnya 31,000 lah untuk cucuk steroid ni. Jadi doktor cakap saya hanya boleh bertahan untuk 2 tahun setengah, dan saya kena buat cucuk steroid balik. Jadi kebetulan memang waktu Ina datang tu memang saya tengah sakit. Saya sedang sakit. Saya sepatutnya pergi cucuk steroid semula untuk saya boleh berjalan. Jadi Puan Nina datang rumah saya, kawan dia ajak kita macam tak sengaja pula. So dia tinggal je, dia pun berani dia tinggal buka kotak kat rumah. Saya tak payah lagi sposin pun. Jadi saya pun cuba makan. Lepas tu saya pergi klinik untuk dapatkan rawatan. Tapi bila cek, sebab saya ada kencing manis tu tadi, cek darah, cek kencing manis yang biasanya berbelas-belas bacaan tu, 12, 13, 16 macam tu lah. Tapi saya terperanjat. Pagi tu saya dah siap makan, dah sarapan, dah makan nasi, dah makan telur setengah masak, dah makan yang berat. Bacaan gula saya 6. Saya peranjat lah, memang tak pernah terjadi bacaan gula 6. Lepas tu saya punya yang tulang belakang tu, dengan lutut tu saya rasa okey. Saya rasa okey. Saya boleh berjalan macam biasa, boleh buat aktiviti lah. Sebenarnya saya dah banyak bulan tak masuk pejabat. Jadi semalam saya beranikan diri untuk naik tangga tingkat 3. Saya berjaya naik tangga tingkat 3 tu dengan tak ada masalah. Selalunya kalau turun pula saya mengiring macam ketam kalau jalan, takut kan. Tapi semalam saya sendiri terperanjat dengan diri saya bila saya boleh turun boleh je. Tak ada pun macam ketam. Macam saya muda-muda dulu. Saya rasa saya terperanjat lah macam saya boleh turun normal. Lepas tu yang saya nampak lagi, kulit saya okey. Saya rasa makin cerah lah kulit saya kan. Lepas tu rambut saya pun tak gugur. Kalau tak mandi tu mesti dekat bilik air tu banyak rambut banyak gugur kan. Ni rambut pun tak gugur. Dari segi mata pun gitu. Mata saya pun saya dah bercadang nak pergi buat cermata, sebab saya membaca tu dah tak apa nak bagus. Tapi saya macam tak pernah tangguh. Sekarang saya boleh membaca balik semula. Dan saya boleh masukkan jarum, benang dalam jarum untuk jahit. Untuk mata saya bagus lah. Okey, jadi saya baru makan habis 3 kotak sebenarnya. Belum banyak lagi lah. Tapi yang saya paling suka, masalah kesihatan saya tu okey, settle. Kalau tak saya perlukan duit rawatan yang banyak. Memang banyak lah. Sebenarnya kalau saya kena standby. Sebab ada rawatan yang saya kena ambil dekat klinik sekali pergi memang 800, 500. Memang yang yang claim insurance tu claim insurance. Tapi yang saya pergi klinik tidak masuk wad tu, yang seminggu saya kena bayar untuk rawatan 300 boleh sikit. Biasa 800, 500, 600 tu standard lah. Lama-lama tak rasa juga. So terima kasih banyak Allah Ta'ala dengan izinnya telah menemukan saya dengan Nutrika. Dan saya sangat seronok, harap saya boleh kongsi dengan ramai orang. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, syukur, alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan Nuzani.